Nongeye kubasuhuza mbifurije kugira umugoroba mwiza w'itariki ya 4 z'ukwezi kwa kane mwaka 2026. Ndaje muri kano kanya ngo twihuse cyane twerekeze mu ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Ni amagambo akomeye cyane amaze gutangazwa na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Yatangaje neza cyane ko rwose guhera kano kanya haye Irani amasaha ageze kuri 48 kuba yamaze gusinya amasezerano hagati yayo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'icyo gihugu cya Israel. Ni amasezerano agamije guhagarika iyo ntambara, ariko kandi bikanagendana n'ubushake bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kubuza Irani gukomeza gutunganya intwaro za kirimbuzi muri rusange ndetse n'ibikomoka kuri nuclear byose muri rusange. Iri tangazo ritangajwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu gihe Irani nayo yamaze guhikiraho amafaranga atubutse cyane ni ku muturage w'icyo gihugu cya Irani uzashyikiriza icyo gihugu cya Irani umusirikare byibura umwe ngo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byose ni bikomeje kugenda bivugwa mu ntambaro yo mu burasirazuba bwo hagati, tugiye kuza kugenda dukomozaho muri aya makuru yacu ku buryo burambuye, ariko kandi n'andi makuru agiye atandukanye turaza gukomeza kugenda tuyarebera hamwe gatanu kuri gatanu. Uburusiya ndetse na Ukraine bikomeje kugenda bibura gica, intambara yifashe gute muri iyi minsi, byose turaje tugende tubireba hamwe gatanu kuri gatanu muri aya makuru yacu agiye kumara umwanya utari munini cyane. Ngiye nitwa Tuyiringire Ahmed, ngiye kuza kwibanda cyane kuri no jambo rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Turariva twerekeza ku mafaranga yashyizweho n'igihugu cya Irani ku muturage uzafata umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akamushyikiriza uwo Irani muri rusange, ndetse n'andi makuru agiye atandukanye turaza gukomeza kugenda tuyarebera hamwe gatanu kuri gatanu. Ngiye nitwa Tuyiringire Ahmed, yitwa Gira Ubuzima TV Special. Reka ntizimbye amagambo ngaruke mu kanya gato cyane ndi kukugezaho aya makuru ku buryo burambuye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atangaje ko Irani ihawe amasaha 48 yo kuba yafunguye inzira ya Hormuz cyangwa se ikemera umushinga w'amasezerano y'amahoro yakwanga ikagabwaho ibitero simusiga bikomeye cyane kurusha ibyigeze kubaho mu mateka y'icyo gihugu cya Irani. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yiteguye gushwanyaguza Irani ku rwego rukomeye cyane mu gihe yaba idafunguye umuyoboro Hormuz cyangwa se ngo yemere umushinga w'amasezerano y'amahoro ndetse inabyemere nabishyire mu bikorwa. Amerika imaze ukwezi n'iminsi mike cyane itangije intambara kuri Irani yahitanye abayobozi benshi cyane bakomeye mu gihugu. Ubutumwa bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yamaze gushyira kuri Truth Social yagize ati: mwibuke igihe nahaye Irani iminsi 10 ngo yemere isinye amasezerano cyangwa se ifungure umuhora wa Hormuz, igihe cyenda kurangira rwose hasigaye amasaha 48 ngo ibyago bikomeye cyane bibagwire. Intambara ya Amerika na Irani yagize ingaruka ku bukungu bw'isi muri rusange, kuko umuhora wa Hormuz unyuramo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi buri munsi, ndetse n'ibindi bicuruzwa biva cyangwa se bijya mu burasirazuba bwo hagati byose byamaze kuba bihagarara bitewe n'intambara ikomeje kugenda ica igikuba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Irani ndetse na Israel muri rusange. Ingaruka zayo zageze no mu Rwanda, kuko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bwa mbere byarenze 2000 nka lisanse igera kuri 2303 by'amafaranga y'u Rwanda, ni mu gihe mazutu yageze kuri 2205 by'amafaranga y'u Rwanda, ndetse bikanagendana nuko rwose perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yemeje neza cyane ko rwose uko byagenda kose ngo yiteguye kongera kugaba ibitero simusiga kuri icyo gihugu cya Irani mu gihe cyaba kitemeye ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kuvuga n'ubundi muri rusange. Ese Irani iraza kubyemera? Biraza kuba bigenda bite muri rusange? Mu by'ukuri amasaha 48 ni ukuvuga ko ku munsi w'ejo bundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuza kurara zishwanyaguza ku rwego rukomeye cyane icyo gihugu cya Irani. Ni ku rundi ruhande Leta ya Irani nayo yasabye abaturage kuyifasha gushakisha umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari mu ndege F-15 E-Strike Eagle. Ni indege yahanuwe ku itariki ya 3 Mata mwaka 2026 ibasezeranya kubaha ibihembo bishimishije ku rwego rukomeye cyane kuzashobora kubona uwo musirikare. Amakuru avuga ko ubwo iyi ndege yari imaze guhanurirwa mu kirere cya Irani, umupilote wayo yatabariwe mu kigobe cya Persike, ariko umusirikare wakoreshaga imbunda bari kumwe we ntaraboneka kugeza n'ubu, nubwo bivugwa ko ngo aherereye mu majyepfo ya Irani. Amerika iri kwifashisha abasirikare kabuhariwe mu gushakisha uyu musirikare bari gukoresha kajugujugu ziri kuzenguruka mu majyepfo ya Irani, ariko biteganyijwe ko nakomeza kubura abazwi nka Swiss Army Knives of the Air Force bamanuka mu mitaka bakamushakira ku butaka ku rwego rukomeye cyane muri icyo gihugu cya Irani n'ubundi muri rusange. Abasirikare ba Irani nabo ntibaryamye, kuko bari gutanguranwa n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bafate mpiri uyu musirikare. Babona ko cyaba ari igikorwa cy'ubutwari gufata umwanzi akiri muzima, kuko ngo ntibyigeze bibaho kuva intambara yatangira ku itariki ya 28 Gashyantare mwaka 2026. Ibitangazamakuru bikorera mu ntara ya Kokluyi ndetse na Boyr Ahmed muri Irani byahawe ibitangazo
itangazo rihamagarira abaturage gufata umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakamushyikiriza polisi kandi ko bazabihemberwa bishimishije. Iri tangazo riragira riti nimufata umupilote w'umwanzi cyangwa se abapilote bakiri bazima muzabashyikirize polisi, muzahabwa ibihembo bishimishije kandi byiza cyane. Ikinyamakuru cyitwa BBC cyatangaje ko ibihembo abaturage ba Iran basezeranyijwe bigera ku bihumbi byibura 66 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bisobanuye neza cyane ko rwose ari agatubutse nk'uko ukomeza kugenda ubyumva 5 kuri 5. Birumvikana neza cyane ko intambara ikomeje kugenda ikaza umurego ku rwego rukomeye cyane hagati y'impande zombi, nyamara kandi nta ruhande rumwe ruba rushaka kuyivamo cyangwa se kuyisoza. No kubera ko impande zombi icyo zigamije ari ukwemezanya ku rwego rukomeye cyane, bikanagendana no ko rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo zivuga ko zifuza ko icyo gihugu cya Iran cyabasha kugira gutya ngo kikayoborwa n'abayobozi bashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ngo kikanayoborwa n'abayobozi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka binyuze mu bushake bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'icyo gihugu cya Israel muri rusange. Nyamara kandi bikanagendana no ko Iran yemeza neza cyane ko rwose ibyo bitazigira bishoboka na gatoya, ndetse n'abaturage batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Iran baherutse kwihakana Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, bemeza neza cyane ko rwose batasenya igihugu cyabo. Ni mu gihe n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo ngo zitifuriza Iran ibyiza, nubwo ziba zishyigikiye abo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Iran. Bemeje neza cyane ko bazakomeza gushyigikira ubuyobozi buriho, nyamara kandi ngo nubwo baba batabukunda ariko batakwemera gusenya igihugu cyabo ngo ni ukugira ngo barwanire ubuyobozi muri rusange. Ni muri urwo rwego kandi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ashaka ko miliyari 1,500 z'amadolari y'Amerika ngo zishorwa mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigendanye n'imbaraga nkeya ngo bakomeje kugenda azikibonana ku mirongo y'imbere ku rugamba, cyane cyane ko rwose byose bigendana n'intambara yo mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'intambara ikomeje hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabye ko mu mwaka wa 2026-2027 igisirikare cy'igihugu cye cyagenerwa byibura ingengo y'imari ya miliyari 1,500 z'amadolari ngo ni ukugira ngo gishobore gusoza neza inshingano zacyo. Birumvikana neza cyane ko ari inshingano zikomeye cyane ziri no mu gihugu cya Iran muri rusange. Uyu mukuru w'igihugu yifuza ko kugira ngo amafaranga yakongerwa ku ngengo y'imari y'igisirikare aboneke, ngo zimwe mu nzego zirimo urw'ubuhinzi ndetse n'urw'ubumenyi mu by'isanzure zikwiriye kugabanyirizwa ingengo y'imari, ayo mafaranga agabanyijwe agashorwa mu gisirikare n'ubundi muri rusange cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi. Bwana Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagaragaza ko igihugu kiri mu bihe bikomeye cyane bisaba ko ingengo y'imari y'igisirikare yongerwa. Yaherukaga gusaba ko ku mafaranga cyateganyirijwe muri 2025-2026 hakongerwa miliyari 200 z'amadolari y'Amerika kugira ngo gishobore guhangana na Iran. Mu ngengo y'imari nshya Trump yashaka ko byibura umushahara wo abasirikare bahabwa wiyongeraho hagati ya 5 ndetse na 7%. Inyongera nk'iyi ngiyi yaherukaga mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose iteganyijwe mu gihe cy'intambara ya Amerika ndetse na Iran ikomeje kugenda ihanganamo ku rwego rukomeye cyane n'icyo gihugu cya Iran muri rusange, ndetse bikanagendana nuko icyo gihugu cya Iran gikomeje kugenda cyangiza ku rwego rukomeye cyane ibikoresho ndetse n'ibikorwa bigiye bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bya gisirikare mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Bwana Trump kandi yashaka ko igisirikare cya Amerika cyifashisha iyi nyongera mu gukora intwaro zidasanzwe zizajya zikumira ibitero by'indege zahawe izina Golden Dome. Biteganyijwe ko uyu mushinga uzatwara igihugu hafi miliyari 175 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika kandi yanagaragaje ko ikeneye kubaka amoko byibura 38 y'ubwato bw'intambara bushya, bityo ko kugira ngo uyu mushinga ushoboke Trump yasaba ko ingengo y'imari iva kuri miliyari 1,000 z'amadolari ya Amerika ikagera kuri miliyari 1,500 z'amadolari ya Amerika. Icyifuzo cya Perezida Trump ni intangiriro kuko kizaba ndakuka mu gihe kizaba cyashyigikiwe n'inteko ishinga amategeko ya Amerika. Senateri Roger Wicker ndetse na Depite Mike Rogers bayoboye komisiyo z'imitwe yombi zishinzwe gukurikirana ibirebana n'igisirikare baramushyigikiye n'ubundi muri rusange. Byumvikana neza cyane ko rwose bino bintu Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump isaha n'isaha bishobora kuza kuba nakuka muri rusange n'ubundi bikaba byemezwa 5 kuri 5 n'ubundi muri rusange. Rukomeje kubura gicane hagati ya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Kuri ubu ngubu Leta ya Ukraine yagaragaje ko byibura muri urwo mwaka wa 2026 yahombeje bikomeye cyane Uburusiya bugatakaza abasirikare barenga 350 n'ibikorwa remezo by'ingenzi birimo ibya gisirikare ndetse n'ibya gisivile. Ikigo cy'Abanyamerika gikora ubushakashatsi ku ntambara ISW Institute for the Study of War kigaragaza ko muri Mutarama ingabo z'Uburusiya zagabanyije imbaraga zishyira muri iyi ntambara zifata ibice bike ugereranyije na mbere.
ISW igaragaza ko ingabo z'Uburusiya zafashe ibice byo muri Ukraine biri ku buso bwa kilometero kare byibura 319 muri Gashyantare zifata kilometero kare 123 muri Werurwe nabwo zifata kilometero kare 23. Isesengura ry'iki kigo rigaragaza ko kugabanya umuvuduko ku Burusiya byatewe nuko abiri gukomwa mu nkokora n'ibitero birimo ibya drone. Ukraine nayo yakomeje kugaba, ariko kandi ko iyi nitumanaho hagati y'abasirikare b'Abarusiya ryakomwe mu nkokora ndetse n'ihagarikwa ry'urubuga rwa Telegram. Umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine General Oleksandr Sirski yatangaje ko igihugu cyabo kibifashijwemo na drone muri uyu mwaka kisubije ubutaka bufite ubuso bwa kilometero kare 470. Gusa ISW yo igaragaza ko kisubije kilometero kare 334. General Sirski yatangarije ku rubuga rwa Telegram ati muri Werurwe umubare w'intwaro zikumira drone n'ibipimo byasenywe wiyongereyeho hafi 55% ugereranyije na Gashyantare. Ku itariki ya 2 Mata, Minisitiri w'ingabo wa Ukraine yitwa Mikhailo Fedorov yatangaje ko mu mezi 3 y'uyu mwaka igihugu cyabo cyaguze ku bwinshi bisasu bishyirwa muri drone birenga 1/2 cy'ibyaguzwe byose muri 2025. Minisitiri Fedorov yagaragaje ko ibitero bya drone ari byo bihamya neza cyane ibirindo by'umwanzi, kandi ko rwose ari byo bihendukira Ukraine kurusha ibindi birimo ibikoresho ndetse n'intwaro ziremereye. Ku itariki ya 3 Mata 2026, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko Uburusiya bwatakaje bikomeye cyane muri Werurwe 2026 kuko ngo ibitero bya drone byishe cyangwa se bikomeretsa bikomeye cyane abasirikare b'Abarusiya barenga 33,948. Iby'imbunda nini byica byibura abasirikare 363. Yagize ati ibitero byacu bya drone byonyine byishe cyangwa se bikomeretsa abasirikare 33,988 by'Uburusiya, ni mu gihe ibindi by'imbunda nini n'ibindi byishe Abarusiya 1,363 bari ku butaka bwacu. Ibi bivuze ko rwose Uburusiya bwatakaje abantu barenga 35,000 mu kwezi kumwe, kandi ko rwose ibi byagenzuwe neza. Perezida Zelensky yatangaje ko ingabo za Ukraine zasenye intwaro z'Uburusiya 274 zikumira ibitero byo mu kirere muri Werurwe gusa, zinasenya ububiko bw'intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare byinshi. Mu ijoro ryo ku itariki ya 20 rishyira ku itariki ya 21 Werurwe, ingabo za Ukraine zagabye ibitero ku nganda ebyiri zitunganya ibikomoka kuri peteroli z'Uburusiya, no ku itariki ya 27 zirongera n'ubundi. Izi nganda kandi zombi zitunganya hafi 60% by'ibikomoka kuri peteroli Uburusiya bwohereza mu mahanga. Urwa Usta-Ruga rwafunze imiryango by'agateganyo nyuma yo kugabwaho iki gihindi gitero ku itariki ya 1 Mata 2026. Ingabo z'Uburusiya zari zimenyereweho kugaba ibitero bya drone mu masaha y'ijoro, zimaze ibyumweru 2 zitangiye kujya zibigaba no ku manywa mu rwego rwo kongera igihombo kuri Ukraine. Ku itariki ya 24 Werurwe 2026, Uburusiya bwagabye ibitero bya drone 339 muri Ukraine mu ijoro rimwe, ndetse n'ibindi 361 ku manywa. Ingabo za Ukraine zigamba ko rwose ngo zahanuye 90% z'izo drone zose, nubwo bivugwa ko rwose bishobora kuba ari ikinyoma. Ku itariki ya 3 Mata, Uburusiya bwagabye muri Ukraine ibindi bitero bya drone zirenga 500 zirimo izoherejwe mu masaha y'amanywa. Leta ya Ukraine yatangaje ko abantu byibura 14 aribo bapfuye. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko abasirikare b'Abarusiya bagabye ibitero ku birindiro by'ingabo za Ukraine, ni ku nganda zazo, ku bikorwa remezo bitanga ingufu, iby'ubwikorezi ndetse n'ibyambo ku itariki ya 1 ndetse n'iya 2 Mata 2026. Iyi minisiteri yasobanuye ko mu masaha 28 ibyo bitero byamaze hifashishijwe indege z'intambara, drone, misile ndetse n'imbunda nini zirasa kure, byarashe ahantu byibura 114 hapfa abasirikare 305 ba Ukraine. Ibiro ntaramakuru by'Abarusiya TASS byatangaje ko Ukraine ikomeje kohereza drone mu bice birimo intara ya Kursk mu Burusiya, byemeje ko kandi zoherejwe mu bice 11 mu ijoro ryakeye, hakaba ngo hahanuwe byibura 88. Kuri uyu wa 4 Mata, Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko kuva ku itariki ya 28 Werurwe 2026 kugeza ku itariki ya 3 Mata, abasirikare b'Uburusiya bafashe byibura uduce 7 mu ntara ya Sami, Kharkov ndetse na Zaporizhia. Iyi minisiteri kandi yasobanuye ko muri iyo minsi ingabo byibura 8,840 za Ukraine zapfiriye mu mirwano, kandi ko ngo zanasenyewe ibikoresho byinshi cyane, zamburwa n'ibindi bice bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho byazo zifashishaga ku mirongo y'imbere ku rugamba muri rusange.
hanyuma ndagira ngo ntizimbye mu magambo muraza kunyemerera ni amakuru menshi cyane agiye atandukanye muzakomeza kugenda mubonera hamwe gatanu kuri gatanu natwe hano kuri Gira Ubuzima TV Speciale. Njyewe nitwa Tuyiringire Ahmed, ndagira ngo ntizimbye mu magambo munyemerere tugaruke mu makuru agiye atandukanye dukomeza kugenda tubategurira. Ni amakuru menshi cyane agiye atandukanye tuzakomeza kugenda tubategura umwanya kundi. Reka dusubire ku munsi w'ejo, ni amakuru menshi cyane agiye atandukanye tuzakomeza kugenda tubana mu mwanya kundi.